liah gepegat Nabi Adam, gecak nur Nabi Muhammad, gepeduk bak talak Nabiullah Adam. Pat gepeduk nur Nabi Muhammad, bak talak Nabiullah Adam. Wate nur Muhammad bak talak Nabiullah Adam, ubena makhluk bak watenya duh higalan nur Muhammad. Meble-ble nur Nabi Muhammad bak talak Nabi Adam. Yang hanaduh kalon sawa bawatenya hanyalah sidrawa, yaitu iblis. Nyopat dicerita dalam kitab Iblis Sudani fi bayanil maulidi sayyidil adnani. Iblis handuh kalon, maka iblis wate geyo sujud berde malaikat ke Nabi Adam le Allah Subhanahu wa taala, ikun le iblis khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Idrawanuh ya Allah, ne pegat Adam daripada tanah, ne pegat lun daripada api, han lun tim sujud kepada Adam walaupun bak diri Adam na tersimpan nur Muhammad. Nyan kalau iblis mau iblis mau dekna ukuran mau iblis, ukuran bong iblis bak sapa hura merempak dengan Nabiullah Musa iblis. Dengan Nabi Musa ikun bak Nabi Musa le iblis. Putra ikun, hai Musa, na cara long bergepu maah le Allah Taala. Yan. Hai. Iblis lam surga 80,000 tu ni semua buat malaikat. Lam surga aja mun guru malaikat. Tetapi karena salah bacuna Allah gekutuk guru mudonya merempak ke Nabiullah Musa, ba mata Nabiullah Musa tanya, hai Musa, na cara long bergepu maah le Allah Taala? Si tanya siga ba Allah, dikarenakan gata hai Musa kalamullah, gata lebih to dengan Allah Taala. Ba watenya Nabiullah Musa getanya ba Allah Taala, ya Allah, nalon Musa ni jawab le Allah, ya Allah ya Tuhanku, iblis iyo tanya ba'dra ni ya Allah. Putra iyo tanya Musa, itanya le iblis na cara jih bener kumaah le dra ni ya Allah. Dijawab le Allah Taala putra, hai Musa, pegah siga ba iblis, maah iblis daripada lun cukup tak mudah. Ya ni dekna maksud iblis ke Allah Taala, tetapi Allah Taala cukup mudah ngepu maah iblis, apalagi maksiat getanya. Getanya oleh Nabiullah Musa, ya Allah, kiban cara baru ngepu maah iblis supaya mangat lun sampaikan pesan dan wahyu dron ke deh iblis. Tak pegah siga ba iblis hai Musa menyeperle kemaafan daripada lun, yu ajak iblis bak kubu Adam, yu sujud siga ke kubu Nabiullah Adam. Ya, kode Allah Taala. Jamun hanitem sujud wate masa Nabiullah Adam dalam surga, tetapi gebi kemaafan li Allah Taala ke iblis, geyo jak bak kubu Nabiullah Adam, geyo sujud siga ke kubu Nabiullah Adam. Budah Nabi Musa gepegah iblis. Kejap, gekun mana? Iblis, lun kalian lun diskusi dengan Allah Taala, kalian lun tanya ba Allah Taala, Allah Taala gepu maah drawa, tetapi na syarat, na ketentuan, putra ketentuan Allah Taala baru gepu maah drawa ke? Dijawab oleh Nabiullah Musa bahwa perintah Allah bak gata geyo jak bak kubu Nabiullah Adam, geyo sujud siga ngan sujudnya akan gepu maah ubena dosa drawa. Ibu dah iblis tumpang tinggi yang modelnya. Ikut lebih Musa. Golong nada waktu jamu, golong nam si draw. Longa si gamnya ikut lebih. Si iblisnya wate masanya gepegat Adam le Allah Taala. Lam surga deh. Wate hudep Adam geyo sujud halong tem sujud, apalagi wate mati nya syarat ada hanang kumah pi ke je Allah ikut iblis. Nyamban kai iblis Allah hilawan. Maka iblis handuh di kalon nur Muhammad yang na bak diri Nabiullah